Ireyu ko Kalenjin News Updates. Ak eng betutab raini kemoche kekushingon kit nekokomuch kotrenden kot mising ala keker kityo komosta notetak nebo politics ala komosta notetak nebo siasa chotetak chetesetai en komosta notetak nebo South Rift en ireyonitetak. Ibwat ile en nguni komiten tetesi kele pongoni notetak Rais William Samoei Ruto kovisiten yotetak ko South Rift en ireyonitetak kobaten kokomuch komong chotetak comments ala opinions from chotetak ko local leaders ak chotetak ko meng'ik chebo South Rift en ireyonitetak chemwoe koleleni kole notetak ko President William Samoei Ruto kole mamiten haja koker kole konyo komosta notetak nebo South Rift kobaten kityo chotetak promises chekikomuch komeken inendet yekila ngonyo komosta notetak nebo South Rift kole ko malasima akot konyo kobaten ndabwone boisionik kityo komosta notetak nebo South Rift kole ko notetak ko kit nekesherekeonjini kobaten chenyone kityo anyokomeken ala koaden tesol yotetak kong'et kole kameken promises komaifulfilen chekikomuch komwa inendet kole komatule ki notetak ko banda nenyone kora president komosta notetak nebo South Rift haswa chotetak workers chebo Kericho county chekokomuch komwa inendet kole kicham kekere chamait notetak nebo DCP ko ki kit nekikiten inendet kole kobaten en nguni kole ko chamait notetak nebo DCP ko kokonyor chamet kosir notetak ko chamait nebo UDA notetak neindochin William Samoei Arap Ruto en ireyonitetak. So komwa kityo chotetak kole matule ki konyo notetak William Samoei Ruto komosta notetak nebo Kericho kobaten boisionik kityo chekemoche kobwa gaa lakini chotetak chenyone kityo kole komakimoche ichek en ireyutok ako notetak neiboru kelelen betut newendi notetak William Samoei Ruto komosta notetak nebo Kericho ala komosta nebo South Rift kotun koresiveni notetak low turnout nebo biik amun makotingen biik kayanet notetak serikalit nebo William Samoei Arap Ruto en ireyutok amun eleo en resident chotetak chebo South Rift komwoe kolelen kikemeto ichendet en kasarta nekikoik keny ala makomiten development kere kityo development keibe koba komoswek cheterter en Kenya kobaten komosta notetak nebo South Rift ala komosta notetak nebo Kalenjin land komamiten development nekikeib yotetak ala kot komiten development kole ko kitigin kot mising compared to the other parts of Kenya en ireyonitetak. Mwoe ale itindoi ng'olyon ne kosibgei ak tour notetak netetat kotuaren notetak William Samoei Arap Ruto komosta notetak nebo South Rift en ireyonitetak. Sirwa kityo en comment section ireyonitetak ibwat ile kot kotomo isubscriben en Kalenjin News Updates asome kityo kole sikobit isubscriben amun ireyu keibwo kit agetugul netesetai en komosta notetak nebo political arena en komosta notetak nebo Kenya ak Kalenjin land. Thank you for watching. Mr. President wa nchi William Ruto, tumesikia unakuja Kericho hivi karibuni. So ni kuombe President, kuja Kericho na ulale wiki moja, urudise wakaji wa Kericho, warudi waendelee kusupport chama cha UDA. Sababu saa hivi vile tunaongea President, watu wote wale wako Kericho wameenda kwa DCP. Mimi peke yangu ndio bado niko kwa 2 term. So ni kuombe rais, ukikanyaga Kericho, patia nafasi wakaji wa Kericho waongee na waseme shida zao. Na raundi rais hata ikiwezekana hawa viongozi wetu sioni haja waongee sababu hao ndio wamefanya wakaji wa Kericho wameenda kwa 1 term. Na President, unaona wenye wanayokuanga hapo mbele wale wanasemanga ati 2 term, hawa ni wale wakulipwa, hawa wanakuanga hapo kibarua, si ati wako kwa 2 term, wako kwa 2 term sababu wanalipwa.